Poblaya pi, kani to ka yudiit nga to arki. Kada em na perdi yung pi, ki wadang pen em kam ya kam kini ki phone, dan ni MP art li ki simkat. Pat ya kini ki video hawakut, ha ko wa yo pi ya ki jintip, wadi ni chikmat kam no upher keru kom recharge ya mobil phone ka yung i. Lada kemoi wa ha kini ki for ki wada dep, tatu kat ni snem, wa keru kom tabil yung i man go kam ni ne. Voice leni ke SMS wa ke data leni ke internet man go jar leni separate mo kamu onggi hakatin pareng tang wa tang kat tukat ni ki por ki wada dep ini ki telekom operator ki em hapok kari ki yong i nado ke Reliance Jio ke Airtel ke Vodafone Idea pat kam ter depan man compulsory gi ha ko wa hap recharge no i da ke data o yo i ya ke SMS wa ke voice. Takani bu go ke jing ke wo kro ya ki nong chong chnong yong kari ke yong i wa kat kam ki jing tip ki wo yo ke try ke Telecom Regulatory Authority of India na kini ki telecom providers wa dang em kam wa hadu chispa san pau million lene kat san crore inong India ki wo pen em kam ya kini ki phone kian lene ki te ki features phone. Kalau dapat i ya ka jinx at yung kibil ha ko recharge ya ini kerukom ka wakate bu go cibun ke jing i ko bon ki walang pat kam tam ya ki i ki wa m r le tadi ke simkat ka wi ke simkat ka man kam ke meng ke yung i wa hap recharge ya ke internet wa ya ka voice pat sa ka wi ka wa bu he i yo le se wa do network i ha ka tu ko wi o yo i ya ke network ha ka tu ko r depan ar hap recharge wa ida ke data lani hak da ke bill ke WhatsApp. Jadi ni cukmat ha news nem ar haja ar puso wada dep ar kuletri udi sembar depan mi ke try ya ke order wa nadu yong uni u snem teme ha ke ar kuletri wa yakini ke telekom provider woro hap pen yaklat no gi yakini ki bill ya ke data wa ya ke voice. Kemud wa uman kam haki por ki wada dep lada em kami do ya ke internet ye recharge do internet lada em kami do ya ke voice ye recharge do ya ke voice ya ke umud wa usui do ya wa pen em kami lane pay what we use ya ko bot dite wa ya ki special tarif voucher ki waju em do le house ni dekat kam kani ke order ke watne ye gini ki telekom operator dan ni happen he no ngi ya ka validity hadu lespa rubusan sngi lene ka wachisnem takane upun man go ka wasuk ya ki wobun ki wakwa recharge hadu chisnem sendot te chok le datemi go ya ka order wa ya ki bill ye gi bu ha kanu ka dor tang wa ka dor ka wakhian do ka ubu no gi chipau ka tele dapat i ya kani kerkom ko wa temi teme uman go cibun kata ke jingper lene kata ke jingerap kamtam ya uduk kurang li kamtam ya kitu ki open mkam ya kini ki phone features phone ha ko wa ulai no gi usu ya ke internet la dapat i haduk kat tebitin la datap i ya ke bill ko wa kian du le yo i ya ke internet ko wa GB RGB tekene man go ko klem pen mkam kani to penong ba yung kini company ya katu kat ni ki private operators mo ki wa da perchang wa priang ya kani tang wa hap priang ni na demi ke order kat kam ka telekom consumer protection 12 amendment order arja puso bat ka telecommunication tarif 17 amendment order 2024 kini woro mut wa hap bot gi hap le gi kat kam kani ke order ke pen mi da ka try ko man ka kledu ko pat ya kini telkom provider hapok kari kayong ni tangai skemo wa langba kani ke video yo pi ya kini ke jingtip hagitin thelej kayong i lada em wa umut pi recharge da kini ke recharge ko em katte lada to wadang ho yang sngob hayang satang chisngi asngi yo la se ye pi usef lene penduna ya kata recharge kayong pi ha ko wa yo pi ya ke jingmen toy cibun nang ba ha kejuk kedor ko mut pi recharge
Iwala de yo pi ya ke jing tip ki wat me leni ki wasnyo em kam lang ba kani ke channel kayonga esnyo ba subscribe nang wa uye wanra ya ke video na kapor chakapor ko wa uyo i ya ke jing mentoy leni ya ke tip ki em kam na ke benta ke jing im ko i blay chibun blay ko ko do pi